खुलुमखा हायना हाय खापांनि ताकुते बुकुक सं ज तकबुय ऑफिशियल नायगे तुंगनाय तिनिनि ओ प्राइम टाइम जों सालायनाय बिसि 2026 बेलाय के तुंफ्लामानि जरा बेलाय के उरपातेलायमानि जरा बुलायमानि जरा तगलायमानि जरा सिनि त्रिपुराओ सिमिया जतो स्टेरगेनो वायलेंस उमानि सुंनुगो बुलायमानि तगलायमानि बाक्सा बाक्साबा लाठी चार्ज खायजाखा पुलिस प्रशासन तुंफनो मों साखायमानिया पब्लिक रगनो ओमा हाइक्लाइवी सिंतिनी तुई फेका वेस्ट बेंगल एसेंबली इलेक्शन तुई बेलाय के उरपातेलायजा वेस्ट बेंगल इनी सिलीगुड़ी हिंदी जतो जागानो उरपातेलायखा वायलेंस उनखा जों जे वान सुगो सिनी त्रिपुराओ बो ओमा हाइक्लाइवी इलेक्शन उनखा इंक्ले सिनी त्रिपुराओ सिमिनो जों वायलेंस उंगो होनो जों वान सुख आबुकनि ओ जरावो जतो स्टेरगोनो वायलेंस उंगै तुंखा हायना हाय कायसा बुबाग्रा हिलंगो सिनी मैडम एबा के सिनी बाय स्वप्ना देबरमा बुबाग्रानी याकनो रमखा आगे बो तिब्रामो थातंगतै बेबा बरबाय ट्रोल खायजाखा बीजेपी खायो हाय खायो हनै हायफानो स्वप्ना देबरमानो बुबाग्रा सय सयकावनो साका जे बुबाग्रा सोंमानि स्वप्ना देबरमानि जे बिनि जे खलायतुमानि असु हामथाया हनै ज तलुको रगनो साका बे स्वप्ना देबरमाबो बुबाग्रानि याकनो रमै याक दिसावै बुस्कां 2028 त्रिपुरा एसेंबलीओ बाक साख्लायवै त्रिपुरा सानो लगेरलायवै गाहाम खायवै जों फाइट खायनाय हनै बुबाग्रा साखा ते कायसा इंक्लाय सिनी बिसि 2026 एडिसि संबारी उपायखा रेजाल्ट पाइखा सिनी त्रिपुराओ बो हायनो हाय तुंफ्लालायमानि जों नगो बेबा जागावो बुलायमानि तुकलायमानि बेलाय के उरपातेलायमानि जों नुखा चेन्नाई तमिलनाडुओ बो हायनो हाय बिसि 2026 एसेंबली इलेक्शन जों नुखा बेलाय के तुंफ्लालायजा चेन्नाई तमिलनाडुओ बो हायनो हाय हायफनो सिनी त्रिपुरानि हायखले उंलाया बुलाया तुगलाया जतो जागा सिरिंसरां के जों नुखा वेस्ट बेंगल जे उरपातेलायमानि इनी बीजेपी कैंडिडेट बेलाय के लामा हिमते हिमते पुलिस कायसाबनो बेलाय के सेफ खायनानि बागै चाइतोखा हायफानो ओ पुलिसे पब्लिक रौबाय लाठी चार्ज खायजाखा दाकार जाखा हायफानो से सेफ खायमानिया उलोके खारिसे माथांसिवो ओम हाय क्लेगे सुनुखा वेस्ट बेंगलबो बीजेपी नि कैंडिडेट तामो बीजेपी हाफांरो असुदे हामलिया जतो जागानो सिनी त्रिपुराओ सिमिया जतो जागानो ओम हाय आंनो रकनो कायसा सानो वेस्ट बेंगल नि जे सीएम ममता बनर्जी बो कायसा तृणमूल कांग्रेस नि सीएम इनके अमित शाह नरेंद्र मोदी वेस्ट बेंगल गो बेलाय के जाया सामोंख्लाय दंगो नरक नुखना अमित शाह जे फुबो स्पीच रुफुओ जे ममता बनर्जी नो अमो हाइक्लाय सावो दीदी खुजु कायचमै खनादी कान खुलकर सुन लो जे अमित शाह जे ममता बनर्जी नो असुक खेगे इनसाल खायका मोदी जीबो अमो हायनो दीदी हनै रिंलाय मानि जों नुखा अबनि बागै बीजेपी हाफां वेस्ट बेंगल गो जितेगे मानग्लाक जितेगे मानलिया हनै जों वान सुगै मानो बेलाय के तृणमूल कांग्रेस जे ममता बनर्जी नि बिनि पार्टी रो बेलाय के स्ट्रंग उंगै तंमानि जों नुगो ओ बीजेपी नि कैंडिडेट बेलाय के बुजाखा तुजाखा लाठी चार्ज खायजाखा गारि सिबायजाखा अमा हायख्लाय जों नुखा अमा हायनो त्रिपुरा एडिसि सं मारिबो बेलाय के तुंफ्लालायखा बाक्साबा नाव खिबिवै माखारखा बाक्साबा बुजाखा बाक्साबा हॉस्पिटल क्लायलायखा अबनो साना मुसुंगो जतो स्टेरगोनो अमो हाय कायसाबो मथागैमानिया पुलिस प्रशासन रokse मथागैमानिया हिंक्लाय ते पब्लिक रोले बाहाय के मथागैमाननाय अमो हाय वायलेंस उमानि जरावो बेलाय के तुंफ्लालायनाय अबनि बागै सिनी त्रिपुराओ बिसि 2028 बेलाय के तुंफ्लालायनाय नायदि अबनि बागै सिनी त्रिपुरा सारो नरकसे सेफ उना नायदि बाहाय के बुजिलायै गाहाम ख्लायै इलेक्शन थांनाय फैनाय हायफानो सिनी त्रिपुरा सारो सेफटि उनानि बागै जों नांगौमानि उंगो जेसेफानो वायलेंस उंथु नों फोरखेगे कंट्रोल खायवै पुलिस प्रशासननि बिसिंदैफोनो जों मथागैनानि बागै बेलाय के नांमानि उंगो वेस्ट बेंगल नुखनाब्ले जतो पुलिस प्रशासन गोबां दंफानोसे मथागैमानिया अमहाय ख्लायै जों नुखा
belai na tung plalai jak takuke buku song norok te kaisa hingklo omai se tini Tripura o Tripura mo tha yakroi BJP thangnai Ononto Deborma Sopna Deborma borok kaini no te waisa Tripura mo thawo join rekha hinmano te baki je tongnai rok tini Poritus Deborma ungthung Sodogor koloi ungthung Bipin Deborma ungthung joto Tripura mo thaw phaiui norok join khaibaidi bubagra tabu phana hamjago boro munushoni जों गोबां मा साया ungui thango femlok jago orono जों bujinani nango जों control khainani nango baksa banano hamya sanai kaham sanai haipano nije nije one sugoi control khlaiui bahai khe kateui thangmano obonise manayo Tripura mo thaya karoi BJP thangnai rok norok te waisa join khaidi bubagrano logiredi Tripura sano logiredi 2028 assembly election o jot baksa khlaiui fight khlainai sini Tripura hasteno जों sini public Tripura saro tebo develop tubunani bagai जों o BJP haphangna जों te nangliya o BJP haphangna जों mungsafana nangliya o mahaise tabo generation ni joraba o mahaise wan sulaisio BJP haphang joto jagano violence ni boroni khorang khnao violence ungya o mahai kasikrei BJP haphang jepro jani ja stero phaikha violence suk bangkha joto stergo no chung nukha o mahai no sini Tripura go bono o mahai je BJP khai tongnai ro norok je party phana khaidi haifano 2028 hingke joto Tripura sa ungthung wansa ungthung sini Tripura no develop khainani bagai जों bubagrano support ma khainai bubagrano loge marnai bubagrano जों phan bai khlaiui bini thani जों support khaina nangnai sini Tripura sarobo thansa ungdi sini Tripura sabo yang watini jorakhe yongla barlai ma haiklai ta barlai di 2028 joto leader songno nungo norok norte kaisa sana musungo sini Tripura haste o hingke bkhana krak khlagi mania BJP party o जों join khaimani nungo omo hena ang noron thani request khayo norok 2028 o election is kango o tam hinai watini jorao yongla barlai ma haiklai norok please tabar laisidi BJP haphang sorkar narnani bagai noron thani position rimano rang kuti kuti rang rimano haifano nung Tripura sana tapodi nini thine nung tapodi nini hana tapodi bubagra sakable busuk sanaiba waire wai Facebook live ungthung nini mass gathering ungthung joto jagano bo Tripura sana hamjaya hinglai Tripura sani kongde sakam uno bubagrani je one sukma je bubagrani ideology no bujinai borok se bujibo bujiya borole bujiyase omono जों one sulayo joto bujinai ideology bomo hai tijakha bubagra Tripura mo thani faisingte takute bogo songnoro o video ni bisingte tamo one so comment khlai sadi inge video na noro hamjagi tongkhangle video no like khairedi channel no subscribe khairedi nini takukte bukuk song joto friends rong no je mansak share khaina tapogi hambai।